madoda qoqani amathumbu enu ngoba mhlazane kufika umhla uphela uyongena ehlazweni umakoti wakho sekuqhamuka izingane ngaphandle seyilokho zithi nambe kubaba lo lento kulokhu kuthiwa madoda nyonyobani niyocinga izingane zenu ngenxa ukuthi umfazi akafuni ukuthi uyobona lezi zingane awuganiwe ushadelwe kusamele ugane ukuze isizwe sakheke webhuda yabona masafuna ukwakha isizwe lasakhiwe ngeqiniso masifuna ukwakha isizwe ngokumasaja ngeke uzosakhe ya ngoba ngibonile na kwivideo lapha ukuthi khona nje okade incoma ethe mina sengiwaqedile amatshitshi ngithi hawu lo muntu wambona ukuthi uzayincoma ufuna ukufika vunywe ngezantsi ukuthi washiya futhi ngathi mina enkulumeni yami kunamadoda ndagcwele ngisho la ku TikTok angakaza livula ijiji wathi inkulumo yami leyo shuthi abanye bayikhotha kabi abanye bayincoma ngayo ukuthi mina amatshitshi ngiyawavula khona bebesho njalo nje mina ngangiqonda ukuthi lento yokulala esikhathini samanje siyilula kakhulu amantombazana wasazongi ukuthi njengeinsizwa kuze kufike isikhathi la kuthiwa khona eyimbangi yami le khona into ebisho kanjalo